kegiatan yang rame-rame gitu. Iya. Udah tadi dari rumah dan niatan bikin kegiatan apa gitu di mereka, ternyata nggak ada. Iya. Gue pikir juga ada acara, tapi buat video aja, vlog. Collab, Iya. collab. Iya. Siapa Sama ini namamu? belakang juga. Iya. Oh iya teman ya. Halo. Namaku Ventus Suka-Suka. Oh, subscribe guys. Iya. Selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaan u soconaa waxa weeyaan xuskii sanad guurada markay xorriyadda qaateen Indonesia. Insha Allah markaa bal waxaan soo eegaynaa dabaaldega inuu jiro iyo inaanu jirin sida ciwaankaba ku aragteen, laakiin ma hubo inuu dabaaldegu jiro. Bal markaa waan baxaynaa ina keenaa. Ini teman saya dari YouTuber juga buat follow, tapi hari ini nggak ada acara ya. Nggak ada upacara, nggak ada kegiatan yang rame-rame gitu. Iya. Udah tadi dari rumah dan niatan bikin kegiatan apa gitu di mereka, ternyata nggak ada. Iya. Gue pikir juga ada acara, tapi buat video aja, vlog. Collab, Iya. collab. Iya. Siapa Sama ini namamu? belakang juga. Iya. Oh iya teman ya. Halo. Namaku Ventus Suka-Suka. Oh, subscribe guys. Iya. Halo bro, sehat? Halo bro, sehat bro. Ya. Bagaimana hari ini, kondisi hari ini? Cuaca hari ini Iya. baik. Cuaca juga lagi cerah tuh. Iya, tapi nggak ada acara, nggak ada pesta-pesta. Buat video aja Iya, kita. buat video aja. Iya. Siapa namamu Pak? Nando. Nandu. Iya. Mantap. Ya YouTuber juga. Dari keluarga IKPTK Sumut mau bikin acara gebrak pembagian masker seluruh Indonesia, Pak. Oh, pembagian masker seluruh Indonesia. Acaranya jam berapa nanti mulainya, Bang? Ini acaranya ada mulai jam 11 kayaknya, 11 pagi, Pak. 11 pagi nanti. Jadi Ya. titiknya itu kami di bagian masker. Titik pertama di Istana Maimun, titik kedua di Kesawan, lalu titik ketiga di Tugu Usip, Ya. dan yang keempat di Gatsu, Pak. Oh, enggak gitu. Jadi nanti ini Abang turun ke jalan gitu. Ya, jadi nanti kami dari keluarga alumni PDN akan langsung turun ke jalan untuk membagikan masker ke masyarakat. Oke, Bang. Jadi itu aja, Bang ya, kegiatan ini untuk hari ini ya. Oke, Bang, thank you ya, Bang, informasinya. Iya. Apa katanya Abang tadi? Tadi Abang tadi bilang nggak ada kegiatan kemerdekaan, tapi bikin kegiatan untuk bagi-bagi masker untuk warga Kota Medan gitu kan. Bagi masker juga penting. Bagi masker. Jadi nanti Dapat acaranya masker. tuh udah jam 11 siang nanti. Jam 11 ya, sekarang jam 10 mungkin. Setengah 10-an. Setengah 10-an, oke. Halo bro. Halo bro. Kalau orang Somalia tahu negara Somalia itu baru dengar sekarang. Udah Baru. tahu. Dulu tahu atau baru dengar sekarang? Tahu dari Atlas. Di mana mungkin daerah mana? Afrika bukan? Afrika. Udah tahu dia.
dadka dhan u soo baxeen vlog diyaarsadaan wixii noqday eber shimbirahana laga duubanaya wax shimbiraha dadka dhan vlog u soo baxay shimbiraha wax laga duubanaya shimbiro kaasa loo dambeysay vlog wax shilmay ايش راح تلحيسها ودنا قدام باتكيله ده اللي قصي ده كويس كف فديان قاربا اسكتش معسنيه قاربا اسكيله ده لسكوتا قار سورة لسكجليا عادي كان مرديك وترجت لكن ما انت مجرت هل كان حفلة وين بلغوا قبل تري انا ممكن ترى اوغي وحفلة ما شاء الله وما قبل مركان وقع على دوار سدا الهي نجح حنونك تعبت وقع حمود ديار سنه meeshan waa iska fadhiistaa maadaama dadkoo dhan waxay u soo baxeen inay wax duubaan laakiin cid wax duubaysaa ma jirto iska wada joogan arkood waa la iska wada socdaan meeshu waa meel aad u weyn waxa loogu talagalay in xafladaha iyo waxa lagu qabto laakiin cid ma imaan dawladdu way diiday waxay noqonaysaa un inaan iska wadno dadka oo dhan baaskiil baa la wataa baaskiilka waxa lagu sheegay ma garanayo هذا ودن كان واحد قبل ما في الصبحي في مقالة أردني ود باسكيل كحيسته أركا باسكيل كوا عاصمة بعد هذا نحنوك حنبان كجور تجينا هذاك مرات الجرير يصير يسترى على الخدمات الصحونة يا خلوا وين يا بلانكا هذا وصل بحني إن شاء الله بلحنا إيجينا وضد إياه تذكروا وذا لبسينين ولبسينين تذكروا markii wax kale la waayay waan soconaynaa maanta wadadun baan soconnaa waxay rabay noqonaysaa meeshu laakiin waa kulayl baa aad u jira kulayl ayaa aad u jira والله dad badan way yimaadeen dad badan waa kuwa geedo iska hoos fadhiyaan dadku
insha Allah videogeena xaggaas ku soo gabagabeynaa inta ku kulmayna videoga lamida waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaad video ka heshay share garee haddaad ka helina share garee labadaba share garee like comment la wadaaga asxaabta assalaamu calaykum